kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di ka kadi pa inalpas di Teri bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw! Mano nga oras mo matan iti sangwanan ti sarming bakit? Ang mga numala daw tamatan iti lakad ta. Nasapa pa'y madlakay? Amangan ko nakno traffic manan. May mayatan ti masapa, ngem ti mala daw. Mabit langan da ito'y lakay. Agipstikak langan. Sumarunukan to nga ro ti Jerwar. Di mo liplipatan nga lang ti susi. Uwan. Hala, muna akon ti isaganak ti motor nga aramatan ta. Danang, nakita yu dyan limabas. Datiri kan Jason, Mike. Apay ka day? Ala, talaga alimok magday ta ateri, nanang. Ay nawaw. Anya kumangay ti bibi ang bonolimo mag. Ay, naimbag man. Ta saan ang maperde ti motor da iti kinalokmbag na. Ay na. Tila madmadlaw ma. Pudno mo, danang. Sana kas dyan ti bagi ni Terry idi na palabas a bulan. Ay, winaw. Masikugmutan, iso alimukbag, nanang. No limo magman. Awanan ti bibi ang baw. San mo't asika ti mangpakpakan ken kuana? Ay, no syakla ang tikas jay ti bagina, nanang. Ay, rugya kun ati ag diet. Jak kayat nga aglang nga aggasol na. Ay apaw. Pakawadam. Tatandres, adaman ti sa ludsuda? Anya ngay day jay marjay. Ay, masikog ka di, ti asawa ti anak yaw, tata. Ah, ni Terry ka day, tinakda ka mata. Un, tata. Ay, jak masungbatan day ta asuludsud mau. Tawura siya, jak ka mau. Jak may gamin idan nakasarsarita eh. Tabisi da mag. Nakitak idi limabas da iti paraangan may idi napalabas alawas. Kat limok magmutin, tata. Katamtaman mo ti bagina iti. Ah, naimas siguro at ipakpakan nila kay na. Iso alimok mag. Anya? Anya ti kunayo tatang? Salsaludsudan ni Margie no masikog ni Terry? Wan, anak ka. Limok magkanumot nga may. Kahit, anya nga itinsong batyo tatang? Ay, jaka mo ko tapon no mo tayo jaka mo. Saan ang masikog ti asawak tatang? Talaga lang alimukmag. Ay, kasta gayam. Gagangay na. Ang mga nunaimas nga maintisid-sidan niyaw. Aywan tatang. Nasustansya ti kanin mi ditoy. Iso alimukmag ni bakit kaw. Eh, mayat day ta. Adda pa kakitaan na. Pudno launay tatang. Mala, agmerienda kayo pay. At dati sandwich nga inaramid ni bakit ko. Eh? Amangan ba't mo siya tilumukmag? Ay, awan ti dakes na no lumukmag ti may sa tao tatang. Ti dakes, ket ti manguyaw iti physical alang nga ti pada matao. Sa bagay, ala, irwar mo man nga raw ti sandwich, tag merienda ak man nga raw. Ay, naimbagla ang tanaranaan ka dito'y paradaan, Tere. Ada ka di masapol mo? Ay, awan mo't kit day. Adalaang kumakayat ko asaludsudan. May papanidian niya? Masikog ka day? Ah?
Siya? Why? Masikog kawan, no? Saan pa'y? Apay ka di? Ay. Awan mo ki sinaludsod ko laeng. Ay, panawan ka ba ya? Tani agrobot sa mo ti Jeep. Pagluganak day jay. Nuwan nga rod, ang mga numapanawan ka. Sumaruno akton, urayak tila strip. Saan mo gaya mamasikog ni Tiray nanang? Talaga laeng alimukmag. Naranaak ngamin iji paradaan itay. Ay, nawaw. Awan mo di bagam no di limomag. Ibagbagak laeng mo tatap no amuyo mo't nanang. Manano kaya no limomag di tao. Oh, nasakit man ti matak ka makakita kin kwa na nanang. Ay, kadyag kidam ka. Agraman limomag ti padam ataw kapag parikot ampay. Ay, no amo na laeng kumatiag diet. Saan alumukmag akas jay nanang. Oh, kitaan nak Maya ti diet ko nanang iso sexy aklata. Diyak amukang ka. Nagado ka nga momon. Kung naklakit din wa sino tay masalaw ko dito'y kalsada si kamo gayam. Anda ka di masapol mo? Ay, awam mo kidi ngam adaman ti kayat ko nga ibagakin ka. Nay, anya day ta? Ti maipapan, iti kinalukmag ni Mrs. ko? Alawan, saan mo gayam amasikog? Angam ay naapaw, nakalukluk maglaunay. Ay, nawaw. Agaraman day tabanag. Ay na, ibagam ken bakit mo tarugyan na mo ti agdayet, tapno sumiksimot Kun tapno saan mo lang nga maperdi ti motoryaw. Amangan no, inton sumaruno ka, saanen nga agandar tay motoryaw ta, nadagsen launay ni baka mo. Ay, oray na lukmag ni bakit ko. Napintas lat tama. Ken natangos ti agong na. Saan akas ken ka? Siksi, ngam lupap mo tagong mo. Anya? Ay po, pagsayatan ni baka mo ti ibagbagak ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Oray pagsayaatan na timbagam. Mariknakmat nga adanayon na pananguyaw. Diyak kayat ngoy uyawam ti asawa ka? Siyak ti makalaban mo. Babae ka? Nga midadaon mo pa iti pada mababae mo. Ay, grabe ka mat. Kastagayam to, kalim. Aywan! Kastuyak! Nang runa ni bakit ko ti mairuruman. Sakbay nga agsao ka. Siguraduam ako midag ti kinapintas mo may. Nay, nakamisuot ka mo anagawid anak kaw. Kasano? Binagaan nakit din itilupap day ta Jason. Ah. Dagayam ti ilimlumeng namat a kinatangsit na. Iti anya kumama kaga po binagaan na kay tilupap. Ay nananang, imbagak laeng met, apagdayeten na ni bakit na. Ta nakalukluk magkat nga rod. Ay nawaw, iso malagayam Na, kastapay laeng met ti ibagayo kanyak nanang. Dahil tigan na bam. Nagasat ni Tere na uray no nalomag. At least, ada ti asawa na mangipatag kan mangisaksakit kan kuana. Si Kangay. Anawanan, di yun iparupa. Madipresak lang no kasta nanang. Inton maminsan nga main. Tupalam tangiwa mo. Siksi ka ngam ni Tere. Ngam napudpo daw ka natang tangos mo ti agong na ngam itisi ka. Puno ka dahi dyan nadamag ka. Nga dati diyo nagkinaawatan kini Margie akalugaran tayo, anak ka. Adda talaga tatang. Ay, nawaw. Anya tinagapaan nyo aya. Naasarak nga rod iti insawang natatang. Pagdayetem ni bakit mo, tanakaluklukmag kung kunanagit din. Iti kasjay pa'y atuno ti buses na. Amok nga dati nayo na apananguyaw. Hey, di mo kumalata din kaskaso, Ay nawaw, nubaybay ak, dumakkel ti ulo na dayjay tatang. Binagaam ka no, pa'y alupap.
Pudnumat alupap tatang. Apay, ilibak na, ket makitkita may. Awan ko matibibiyang ko iti agong na, ngem na sair matirik na iti imbaga na. Nakauy-uyaw launay. Ngem no iso ti mauyaw, ay, feeling victim kadagiti istoryana. Nangag ko tinagsaritaan nyo ni tatang itay. Ha? Nagadumat ti nagsaritaan mi kinitatang itay, bakit? Ti may papan iti apayo ni Margie a kalugaran tayo. Ah, dayjay ka de. Si Kaa, adamat gayam ilimlimad mo kanya. Ha? Ay, jak lang ngamin kaya't amasair tirik nam. Iso adya kon imbagaken ka, bakit? Ti kayat ko, istorya am tinapasamak, tapno amok man mat. Ibagak kanuken ka nga diet ka. Tanay, nakalukluk magkan bakit? Dahita ti imbaga na, hindi nasalaw ko di ta kalsada. Ha? Itisuron ko, binagaakmat alupak. Binaybay amlat ako man lakay. Mayat mo timbaganakin ka. Naskan nga agdayet ak, tapno sa anak analok mag-unay. Uwan mayat ko ma. No imbaga na anasaya at ay nga madimat nga minti tono ti boses na, idi imbaga na kahit. Madlaw ko nga dati nayon na pananguyaw. Makapasair ti panagsasao day jay amarji. Tata Andres, ada ka di pa'y tinyog ala ko yaw. Aramidak ko maalana. Ay, naibusin na kaun. Da Jason nakita ka do tinyog daya balay da. Ay nawaw, uray saanan tata. Na, Diyak kaya ti ugali ti anak yaw. na, Ipuspon ko pa ilang ti panagaramid ko iti lana. niya. Naglastaw ngagsasao ti anak yaw. Ang mga no, adaman nun ti dakes ang maisawang na no mapanak pa ilang iti ayanda. Ay, aging ka kadiita, kat diyo pa'y napakawan di tunggal may isa kada kayaw. Huh? Hindi pa'y napalaba sa bulan ti apayo Nga maging ga itatata na sakit tiriknak. Adamo gayam ilimlumeng na kinatangsit. Diyak kaya ti makibiyang iti apayo adwa. Noan niya ti diyo nagkinawatan, da kayo lang, ti makasulban. Ay nawaw, ayan ngay tinyog a ginatang mo anak kaw. Naibus tinyog ni Tata Andres, nanang. Iti ayan da Jason kenteri nga ta. Ada ka no ijay diyak kaya timapan ijay, nanang. Ay nawaw, Ada ilimlimod da ijay at Jason, nanang. Nalastog unay ngagsasao. nay, isumot ten ti dakas iti istoryam ita. Talagamot nga minadakas day tao, nanang. Umuna ti amen, sika tinangirugi. Uy-uyawom ni misis na, isuan na kaungat kan ka. Di ka man pa-victim dita. Laglagi pa anay sawang na dayjay, tan nasair matirik na itiin sawang mau. Huh? Anya kung matipakasakitan tinakam na ngay. Husto mo tiin bagak. Kasapulan nga agdayet ti asawa na. Wana, ngamamangan numadi nga mintito no ti busis mau. Talaga masair tirik na. Nagdagsan samot tabi nagkat mo, Margie. Tulungan kan. Ay, saan teray? Nakababain mo. Ay nawaw, anya ko mati nakababain. Malamot to'y timay sa karton, ta siya kung timang itulo di jayan nyo. Isupay pa ka banugam. Basic lang day ta kanyak. Tapno at daganas ti kinalumag ko Ah? Mutuyan ko nak. Seryoso kaya't katulungan. Ay, agkape ka pa, tire. Ay katagyaman aklahunay Kat agyaman akmot iti pa ng tulong mo kanyak. Ay awan anyaman na. Ay na, pasensyakan kadagiti dakes ana isawsawang ko. Inuy-uyaw ko, ti kinalukmag mo. Ngam di ka di madanagan. Saanan ang maulit, ti kasjay ana pasama. Pudno matimbagam. Kasapulak ti agdayet. Nasair lang tirik na nila kay ko. Tamadi ka no ti tono ti boses mo, idiimbagam kan ko Ala, nagasat ka unay kan nila kay mo, ta isakit na ka.
Ay nawaw, kasjaya talaga ti asawa, sipod pa'y idi. Di na kayat nga uyawon nak ti sabali a tao. Madlaw ko nga raw. Kasta unay tigura na kanya, gapo iti imbagakin kwa na ide. Sa bagay, basol kumutlaeng. Ta imbes nga ibagak ang nasayaat, di nayunak pa'y iti panaguyaw. Kasaritam to, bareng mapakawan na ka. Pakitam day ta. Di teri pa'y nga uyawam titimolong kan ka. Wen nga rod nanang, iti kinaadu tinasalaw ko di tadalan, isulaeng ti sipupuso at timulong kanyak, uray da kasakin kwa na. Iti kasta nga inaramid na, madlawan na saya at ikaunggan na. No daduma ka, amangan no linabasan da kalaeng dita. Ay, wen nga rod nanang, kasaritak to nila kay na, agkidawak mo't iti pamakawan. Talaga ngamin akamali iti inaramid ko nanang. Nay, bakit? Apa nga itakalaan? Sa dino ay tinapnapanam? Ay, pasensya kan lakay. Nasalaw ko ngamin ni Margie di tadalan itay. Nadagsan ti awit na, iso at tinulungak. Ay nawaw? Intulod mo, ije balay da? Wen tamakitak amarigatan iti dua a karton na binagkat na. Uray kas jeti pa nagsasauna, tinulungak latan. Sapay la ko mga rod, ta makaamiris mo tanda ya babae. Awan mo ti amo ka basol taken ko na, tapno uyawan na kaakasta. Kinapudno na, inaklon na ti biddot na. Di mawat pa iti pamakawan kanyak. Sigurado nga umay to dayjay no mawayaan, takasarita nakakano. Imayak, takayat ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan amok, biddot ko dayjay. Ay, pasensya ka mo na, ta inuyaw ko ti agong mo. Ay, okay laeng. Maawatak no nasair ka ta talaga mo ta makapasair tinsawang ko. Ay, katagyaman ak ano kasta. Sapay la ko ma, ta saanen ama ulit pa'y tinapasama. Nakatimpla ako iti kapitayo. Agmerienda tayo pa, ay tapno adda ilok magtayo. Ala! Nagado na sandwich! Para kan ka na ito ya sandwich. Tano siya, on diet ak ita. Anya! Oh, apay, mabutang ka alumok magkamatakas kanyak. Ay, saan mo't kit di amare? No dagtuma, adagayam ti pagsayaatan na no nalukmag ti may sa tao. At damat lang pagsayaatan na no nakutong ka. Kasta talaga, at dati ko nada a disadvantage, ken advantage. Iso arumbang laeng nga irespeto tayo ti tunggal maysa. No talaga concern tayo kadakwada, ibaga tayo iti nasayaat, di tayo nayunan iti pananguyaw. Ay, nawaw! No talaga at ipagsayaatan ti padam a tao ti pampanunutam, ibagam iti nasayaat. Di mo nayunan iti panaguyaw, tapno saan met ang masair ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.